Harappan nꯠꯇ꯭ꯔꯒ Indus civilization dei hogudabako the oldest name adi ariba ming haibane ko oldest name che Harappan nꯠꯇ꯭ꯔꯒ Indus civilization che ariba ming che kai ko tamda Indus civilization je ko ba Indus civilization ko according to the archaeological tradition gi matung ina the most appropriate name Harappan civilization archaeological tradition gi matung ina khwaidagi appropriate over ming che Harappan civilization ko ba kai gino hai tarde Indus Valley civilization je khwaidagi appropriate over maming je kari ko ba Harappan civilization kai gino hai tarde Harappa haiba site che yan han bas site ne ba discover to ba site aina si par si dagi Lucent je kamaina pa ga ne haibo dum si dagi maroi ba sing chu hairam ge aina pari mong si dum pa taraga pa ba higani exam thagada ba sing SSC ge exam aduga GK over railway exam sing thagada ba SSC GD oigra CSS oigra CGL oigra any si follow tor dum yani ko maroi ba sing ha ta revision ge oina auna si dai ra mi se aina pa ki ba sing do in revision oina chu to bani hojik Harappan civilization je ke do tan han ba side ne ba discover to ki ba so Harappan civilization ko ri do gi ne ba kai gina ta ri Harappa hai ba pham jina yan han discover to ki ko Harappan na to Indus Valley civilization je Harappan side ko ri se kai gina hai ba Harappa sina yan han discover to ki ba gi ne ko the majority kai no si se side am se Harappan hui kai Harappan side je Archaeological Survey of India na discover mathang dorok tu ne ko other side am se are near Indus River to in manak ta am na phangam ba kai ba majority of the side am majority am se kai da near the Indus River Indus to in manak ta phangam ba so called Indus Valley civilization ma se Indus Valley civilization ju ko ri ne ba Indus Valley civilization ko gi maram na to in side am se kai da phangai ba Indus to in manak ta do Indus Valley civilization ko ri aduga Harappan civilization ko gi maram na kai no Harappan civilization ko gi maram na Harappan site che yan hana discover to gi bagi ne ba ko matang da according to the geographical point of view geographically from gi matung in the most suitable name Indus Saraswati civilization ado geographical point of view matung in khwai di sana ba maming de suitable maming de Indus Saraswati civilization ne ba ko Indus Saraswati civilization ko bu su yai ko su ko ko geographical location gi man khwai sana ba maming che masina mu kari gi no hai tardi the largest concentration of settlement along the Indus Saraswati River mi khwai yam na ta ba sina kai del oeba Indus Saraswati River da mu oeba duna 80% of settlement along the Saraswati River Saraswati to en mapanda mi tarame duna si Indus Saraswati civilization haina su ko ba ya geographical point of view gi matung in ko si sing maru oi matang the most accepted period Harappan civilization gi koina